Ia e fia toi whaatalo whaatu lau whaafonga anga lea tinu pele. A meseo pa anga ia le Loa Bay Global Networks. Tau tua whai pea. Ia i lea aso ma lea aso. Ia e ala fo i lea waunanga. Tātou tala mai Samoa. Ia wā lava longo puia li o lea tinu. Ai usi mai lola whaafonga sa whapoponga nei. Tātou tala mai Samoa i whai ungol nei vai aso. Wa tuina mai se whaasala launga whaalawa i tele mai li matanga luenga o tiute mtupe maua. E tau wala mai le fionga le minister ni tanga luenga po le fionga li sui pale mia i atuala te vanga poni whaasio. Ia le tau fia le tu mau o le tipi ina o la fonga whaife au tau sinu o e peo na sa wha maluina i le aso mua Januari o le tau sanga i lua afis fulvalu. Na whaania le fionga le minister ni whaasi silanga o lea ua fuafua i whaatau taia ia ni whaatatan noanga. Manisio e ka le sia ina i o tala noa ina le nei suinga sa matana wha maluina mai i le amatanga le lua afis fulvalu. O nei tala noanga o le afua iai nisi o teuteunga e mawhai na whaatino ina le tula afono o tupe maua lua afis fululua. Wa whaadia ne nei whaasisilanga o le anganga tonu o le nei fuafuanga ina ia tau fia ine toi tongi ina i whaafia inga tau sinu o ala tau la afonga i pei o na whaia i le tolu tau sanga o tuanai. E pei o na anginga i nisi o whaasala launga o nisi nei o folfolanga lea sa whisiringia i nisi o whaafia inga. Ina ua tuu mai le whainga malo fau e pei o na taita ia le whaantua i le atua Samoa o tasi. E tusa o le tau fia lea o le toeta tipi ina o la fonga whaife au. O le whailau tusia le ka le sia i whakasa, se tasi o e ka le sia lea le te e maalosi le nei whainga. Ia Reverend Vava Tautau Whao, lea fo ina ia fsiringia le whainga malo fau, i le amatanga le vai aso nei, po le a se tala mai lea folfolanga, pe e o, e tu sai o teimi na whai ai whaatoa sina, o le whai ngā pālo ta tele o le nei tausanga. O le asfa raina le vai aso fau lea o fuafua ai le isi tu winga le matanga luenga le soi fua malolo ina. Mo le mamalo lau telo le atinu u lea ele i mawhai lava, o na whaatino ina alatou tui pui o le COVID lona lua. E se whailoa inga matusi tane lea wauri ana le la, na sau noa i lea fionga le tamaitai pāle mia fia mea na o mi mta afa. O le a le tapunia le malo pe whaia se lockdown, ai o le a whaonga ina o se aso maasani. Ai whaanga ioi pe le au whainga luenga le soi fua malolo ina. Ia le whaasa valingo o le whaingo nei tui lona lua. Sau noa le fionga fia me o le nei tau ma whainga o le tau tuli lo tangata umale atinu. Le ana whato a whaia lato tui mua i le tui inga tele. Le ana whaia le maasino se tema o le tau sanga nei. Ina ia ma whaia o ne whaatino loa a lato tui lona lua. E le ngata i le ana sau noa le fionga le pale mia. O le mafu angale le whaia se lockdown. O na o le tala sanga le tele o pisi nisi la iti. I le afianga tele o i la tau pe a whai. O le ato e tāpunia fo i mea umai le aso. Wa au mai le talo sanga le malo i tangata umai le i whaia la tau tui lona lua. Ina ia wha mole wha o ngale le iawa noa muli. E wha atino i tui o le i umale au ngā o tui la COVID. I le aso tolus fulu le masina le nei. Wa wha mawina o atu le fast fulu afe le wha ingo tangata le atinu. Le wa wha mawina i le i mawhai o na whaia la tau tui lona lua o le COVID. O loo mamoli mai e fo i le anganga whaaftai le fionga le pale mia. I le ngaluenga whai whaatasi al matanga luenga o soi fua manolo ina. Ma le matanga luenga wa onga. Le o mwhai e ona wa ia le toa tele o whanau. E i le vao le sfulu lua le sfulu fitau sanga. Le o mai a lato i tui mua le pi Pfizer. Ai mai se o le anganga whaaftai o nai mātua e ala le whaatanga ina pea o whanau ina ia whai nei tui tā ua. O nisi o tala ele o toi mamao se taimi o na whaatino leo se komisi sue. Whaapitoa mo le mafu anga nā lai o na whaina le vao le na whanua lua. A leo e pei o le toi whaafo i atu i Australia mo le toi whaale leia. Na sau noa le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mimta awhais whilo inga mtu stala i leo audi nei. Ua lewa no fuafua le ka peneta se komisi sue. Mo le mafu anga le a fia mo le whaale anga ino na whanua lua. Pei tai. Sa whaatali li poti uma mai tō tino ese le malo, leo o mai ontu whaatisia. Whaalia le fionga le pale mia, o leo le atu ina atu nei li poti e pe on tāpina ina. I le komisi sue whapitoa le nei a wā lava le lato ngā luenga whaatino, ina ia vave o na mau se tali o mafu anga uma, nā lai o na tūlai mai le nei whaalave e pe o na whaata ama i aile na whanua. O le amatanga le masino au kuso lea na paulia ai le vaa na whanua i ngā tai whale o sa le lolonga, ina ua mai ona malanga mai e nisi o leo silia, na malanga atu ai nisi o leo silia ma le se lau.
O le whaiunga le masina o se tema le ana mawhaiun toi a wina toi le wha na whanua lua i Australia. Monga luenga toi whaane leia. E peo na malanga mai ai nisi o vaenga whaapitoa mai Australia. E la tau te avatua le nei waa. O le vai aso o mawae mo le whaafonganga le antinu. Le ana amatalia iso e suenga whaaloto i whale po se tribunal. A le matanga luenga leo leo. E whaasanga i le sa avea makapeteni o le nawhanua lua i a taito se for hunt. Tala muli wa tuina mais whaasisi langa me le company va Samoa le Samoa Shipping Corporation. E whailo ai se pa ua mo pasese o whimalanga inga le vā upolu masawai. O le nei whaasisi langa le ua whaali ai e 2% o le apa uai pasese. Mo tangata uma whimalanga i le vā umbuli whanua masale lolonga. Mai a mata wha maluina i le asonga fua o le vai aso fau le aso 15 o le masina le nei o Novema. O le nei wha mama venga sa whailoa aloa i ele paketi le malo. E pe no whaalau iloa ina le minister tupe, muli pola ana rosa muli o. Ua whaamala mala mai na i e whaapea, o le nei whaamama ave ngai mo na o tangata whemalanga i po pasese, a ile o au fia i ta avale fia ave i le vaa i lea taimi. E le ngata i lea i le o au fia i foi, i le nei pa ui i pasese mo whemalanga inga le vaa upolum pango. I le la unga le minister tupe a muli pola i se taimi o sola i le pale mene. Na ia whailoa ia whaapea, o le a 2% pa ua i le tau nisi o nanga, i le atunua e au fia i le vaimane i le tise. Ma isi lava au nanga whaapea naina i e tau fsosoani tangata, i a fianga whainga tau le COVID. O nei whaamama a venga, o le whaapa uina i le 2% o tau au nanga, o lo o fua fo i le whainga malo fau. E whaatino ina mola i sene o pisinisi, o su enga le malo mo whana waonga, o whaamasinonga o whanua mo suafa. O pili o whaatandoanga i whaamsinonga. O le whale mai, lai sene mo alia, o tusi whalau, ai le ngata i lea o pēmita, mo le whausia ina o mauta malawa. Ia, le whaafonga anga le atinu o stamwhainga nei ala i le oto ina mai foi. O nisi o mea lo whaapea o le tupu mao le atupu, i te tono si o tātou atiru nei foi vai aso, ia e mose si a tātou whaapoponga le vai aso fau, whamonia tele le atunga i fo launga le atinu, e a ngai atu fa inga le vai aso tātou toi whailoa i le lofa maleanga le leo le atua, i le vai aso fau ai molte minei, manu ia tele le wha inga le vai aso, tō whaso i fua.